Poncheki nahande yimmanga nchekang la nawun jambu ka jamda la buga dinye ko barma o da nyela bi ka tun talkuna mun nya nabso mun difal nawun sane no mun mamang dang sane annabi ibrahim man da du'a ya annabi isaku ko du'a annabi yakub ko mi du'a annabi isufu nawun sam mun da gam ka fiala rapunya annabi mahmar tarihi sini dagban lene balalabna na annabi isufu dana ta dagban badana mbon rahe kala fe songma sutinga himbal nawune o min wishal kam dani yen tijia sa shelmo bwande yala mi bon kwar sini sutu akamne annabi isufu علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي من كنت مولاه فذا علي مولاه من كنت مولاه فذا علي مولاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعد أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تبارنا غان ناونه قدرت جبارنا نعمة غان شنغا وننتي وتتنيا فيلي كاتت علافي كلاتوم ننتي إذني انتي إيكو كات لعن نتتوت كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين للن يلي كتزان للا فرصة ونسور نغان ناوني تتلانم بندان تكياما اندما ناوني ودين بساني ناون زنبنا مبو ناون زن النبي رحمة بلبا للن يلي بانكا لافي يومن كتان اندما ناون تنبا لافيا تمي بملا لافيا اندما ناون پانتا لافيا للن يلي كتسور نغان ناوني ان يبنما اندال فقنبا ناون يون يسن يوفيالي ناوني وپايا النبي مربو kapaya annabi rahma kapaya annabi haske tipaya mbanima mmanima na woni oyon yesan yo vialle na on songmiya na nima yijirjile na on songmiya lalan yale le mamanima na on paya mustajaba afanan bana on songmiya khasatan afakkam wonnan da tafsiri ramadan woni ti surna gang na woni na on balgam tete kat yelden tuhe na wonnan lalatiti lalan yale gana government gana gwamnati ti sura na gang na wuni wa song ya no songsam ki bar shele din yan song biya ga ma kar kyang tuni na won balgam latin ya lalan yale ti talaha the vice president of the republic of Ghana, his excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia ti sura na gang na wun tira na wun song ma na wun yoma san yo vyalle munin ku arziki ka TV nima kpɔɣiri lala program ŋɔ ka di chɛŋ katiŋ yoma ni katiŋ ka niriba diri di daanfaani mo mali haki ti zuɣu ni ti suhi Naawuni tu Naawuni sɔŋmo annabi da alibarika o ni bɔri shɛli nduma Naawuni ti mo o mi ni zɔri shɛli zaaha na niŋli katiŋ ka che o Dr. Bawumia ti paɣaya
na albarka nan a arziki ne lalan yale mabihe ti sura na gang na woni media houses ngo NTV nduma na woni wo yon yasan yo vialle te paya jihadi ki nangde ka yare tafsir ngo yomane katanga karkena ka nirbu dirde damfane na won yon yasan yo vialle banko arziki kala lama nan ma zaha tebu bola yule nduma na o miya yala ya arziki mina ona albarka nan dene nduma na on songa no songsem ka yon yasan yo vialle nkaram bi taba te sura na gang na woni o timte bangsem din galse kamal albarka na wonnan lala tete te pohra kapara kala sura nduma na woni te za yino kamza na woni o timte nyavil na lafi na wonnan lala tete kanyala ban sura na gang na woni te mallah bale nasara shale nduma na woni nan tatale intira annabi no yin na manar de duniya ma zama anduma na woni oke kan lala nasara ma nan katibiyar ne anduma na woni wannan lala ma katibiyar lala nasara ma pune na an fahimta rezusun mabi annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa biki al umma ma zamsam ne wati titin bona shele garanti tin yang bob shele katihige annab bukati mbah lala ma lala zo wo zang yala tatite ti goble ti nyala banyan ti hige ka hadisi biyan ka annabi yara adibu auladakum ala salasin hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at alquran mabihe annabi yalti shamma demi di severmen je garanti nyala zanti muslim zahaba kidaya nete wobsum ti iyale tam yala tazo ti da annabi yurlem zo annabi yin nan ma ahli albayt bu yurlem zo den paharenta qira'at alquran qur'an karambo yala tango tinende yi goble te palaban ya du wahala bi haga pune kiyama mi ti paga ti ambela ni'ma pune nduma na wone wozom tinan bo kan nan ti za yino kamza katarson katinyala ban yur annabi ka dolo kanya nan bo shaban yur annabi yin nan ma ka dolba kalanya ban karanda qur'an ka dol qur'an ni yalshale na wonnan lala tete ya rasulillahi da albarka annabi da albarka zo na wannan lala tete haji adam an salam annabi tete ka ji ma fa haske ka tinan to karma bismillah haji adam
لحب الزهراء صلوات على محمد وآل محمد. فلنجل صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. حاج آدم تطايا ما به كيف مشام 2021 tafsir takenin ya shel din yala bo hagun yale Qur'ani zashi Solomani yala din yati take yuno Qur'ani zashi Solomani yala din na onnan te katare Katimal quotation shanga welcome takan lenan nang ya welcome. You are highly welcome to today's tafsir with 3 quotations from Imam Ali alayhi salam and Dalhu Greening Project. More green, more life. Be aware. When the last tree is cut, the last fish is trapped, and the last stream is poisoned, we will realize we cannot eat money. Planting a tree is planting hope and life. Let's plant more trees for more green, more life by Dalhu Greening Project. Everything you do returns back to you, so only do good, said by Imam Ali alayhi salam. Everything you do returns back to you, so only do good, by Imam Ali. And the third is, fear the sins you commit in secret, because the witness of those sins is the judge himself. Imam Ali alayhi salam. They to call boy Ali dinyasne dari ka suna to call mali jula smile ya Ali now pantere also Imam Ali kalam al imam al kalam. When everything you do returns back to you, so only do good. Kam kana da lablasan na lalazo tuma alheri ola yalti. Fear the sins you commit in secret. Na zom jabyame zonub si shanga annang de soasan lene, because the witness of those sins is the judge himself. Munya jejama, munyarama, munya jejama. Toma mina kutu doji. So antum de kamna uyuna. Mummi yandra inja sharia antum shalma. Tezomia na wuni. Lala nyale na ompa hanti annabi no yang namma balbu. Ta'awna lala tutu mabihe. Haja Adam تتوم كرم بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني
نفسه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين صدق الله العلي العظيم. أحسنتم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن أمك علي أمير المؤمنين وعلى ابنتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وهجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وآوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لن يلتين كل بي سورة يوسف. سورة يوسف عندما ناون زنلم نوبان ستي ونقوم سرور دبشا أما بشرطها وشروطها دبل كم ون إخلاصي أنه من كشكزو من تناون زازا ناون كورومي نقومسو ومن ما ناون ينقومسو من هو بنشا كم كربي ناون نولي للزغو تبت سورة يوسف النبي يوسف كسا ناون نقومسو شام الدنيا yel tuama yel jere zambana hasara makrici barna kamzaha dinneto dinin sala ka bazan le pa annabi yusufu ka ndumana wongwar na te bangne atin po annabi yusufu jahaga ma tatabo karyan yala azan lama nti annabi nawune dinyan du'aya to ashalta ayan yala nawun marbo kanduma nawune ko zango gulbo no yurlem no haske no daraja no da albarka karpla apala munya mal mushkila karan zon titalen yale annabi yusufu tarihi ma karan zon titalen yale tarbiyan yale ato dol fiyalanga zashi talka yampa na wannan ti za hakatar na lalama lokaki sama malla zon dabam zon din ya tule ma nyala zan shara annabi yusuf nin yama kare toksi di ya to tin yidene karkana ti za'inte wa baqi mane ko zamba sol shere kariyan yala bugba me da buku finally karkana ti jemene kama biyan zo me in labnan ko belgane bunnan lalama karatin yala buku ome lalan yala so karkana ti lela bun zongo nan ko balgamane
ka ba ti kana nti piho ko le dable de zango ma karam nyale ko be mi ni shirnya ko balga ka ba lab ner nang de ne o man lapire shel sa shel an tu jin pa kanam nya vele an bun kom zaya nyumi de ban ne nyala ayan kimi har komi ka ko balga ne ka ba lab ner nang de ne zaman biela moy ko yan kyan ka ko shel dem biu nang banan kar ku ka annabi yusuf jin ko balga ma dabata kanam nya vele ka babu zuko kyan ko ligi dable wonam nya vele ka ko misra nko zante ngonsu misra na ko bebo yang mane ka pabu majirpo karti naro la sarkama bi wen delare de hartiki kan duma na wongor no wote torinyo kudratu jabbaruna wa butim malaika nim kabu wurum sarka duma ka ya nabi yusufuna woni butim nin sal no bi alzin nima anduma na wonni gor ne tabban no iko kam bin ya biya ganin yala wasu jabe walillahi junudus samawati wal ard na wanda tin la zahanle kan tin yo sarka mane ta ku ke na won iko to zahanle kar yo to ashe ti bang lalama ka kur karama kar le bin shadiyan tiyan tihar de zo de maldan ko sirta shako na on paham min ya zaha de zonson yel male zongoti sirla den nan ko be na ma yamma kana ma yel lo zongo gbublo pa no viel gbo bi ha gashi ka gbublo son ka pa ma ti ya kama annabi yusufu munni bi shamma ma wa ya'lala de samse ko zongo me ko lela wayan zan kuro bukata sha na wunta le kyab zinan barama ko nan kan wayan nan sham ka ba yilma mi malla punde ayo point ko par de zaha de yanke ka annabi yusuf ya sudo kama maso ban yarba o so bon to nan kam so mi ku to kenan da bo par dino ya ma zaha ka annabi yusuf mi wanyala min al-muhsinin ay bi ma'ana wa biha gazaw kam ni wanyarla nawuni wa bin shakam ni domin ihsanu yala an ta'budallaha ka annaka tarahu kale mun jamda nawun karman kama akun yiro me fili ihsanun bala idan muhsin yala nan buso mun biha gazaha ko yala wanyarla nawun ne koje so lala zugo wokutun mebe katum de mbotu banda dina na wumpun yalte ne banna won wubso me ente paga bum bor na bu wuso pa level shelma ka wuso paga lalama ashe lalama zo wa palamun ni to nlege nan buso ne walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kazalika najzil muhsinin so madama wato paga lala denguna wa pala nan buso mun ne tutum barna yaha to zongo den nan women na ma pa zulaiha odun don mane den katiyan kokna ka karpilga ka yarte wala haj adam واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم لن يلد واستبق الباب sashele den nan lala ka zulaiha borno vugo tablo manga nabnan zina ka annabi yusuf vagu ge lam nyanga wo guru par ya polo dunwale she
yibshi ka paama mi biyo yangan kapto no bago den kar yel wastaba kalba kar man kam dang ka bu guru ngunyam dang paage dunalma anabi yusuf bo man no pa dunalma yoyi ka paama mi guru no dang paago bago an labsu ti hay ko ko toyi bisama won kat no bago ma bonnan wa qaddat kamisahu min duburin won karte para annabi yusuf paga dunwal ma wo ba pago ka bago liga on fogo de sa waya polo ko yan ba ma wo nyanga polo ko bali ga ma ka darga on fogo wa qaddar kamisahu min duburin de sa ko liga ma qadda karchi gi shetana vertically karchi kyamtana timal qadda kamal qutta nyala karchi gi horizontally and dweltana and cheering mo kama an zam suya in tia an cherle direction shelma so ka liga yi chegela la bu bon le qadda bu yalna qatta amma wundin ma di chela zuksa shetanna vertically so rizo kar yal wa qaddat kamisahu kar yala di chemi zuksa an chegetana min duburin o nyanga polo kayal wula wa alfaya disabun paga yayi dunol ma no ka zulai haji dan ko bashe dunol anya na wonni nan be sham karab bo pa dunol wo ba pa dunol so wula ka bayan nan ka buza birm wal lib gaba me kaman kar lib gaba buza domin bo minuso ko ko to be yoma yim ko bashe dunol ma kayal wula قال ما جزاء من أراد بأهلك سوء anye do duniya ni be shambalawo julmiya din can sham karinyala annabi yusuf zwarne kamun dolo nkar harta pago dundol ma ka fugo ligan bakar cigalalama kawai dan jaya dinnan lalama mabza na yan birma jaya amma wonya fa'ama wula ko yale yim ka mun kulleb di ya tuama karnan jede nango ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a anye bu ngun doma wayidan ma yunu bame kana bu yar shele ka bu babu yar shele pa ma mun di yare san yo din lesim sin nan bo so mun bora pa ne chuta ma di nya san yo bon sim sin nan bo so mun bora pa ne za biao karman kama musallam yala di zaman di samiti kama barnaka annabi yusuf nan kul yulm din changsha zwalin sin balawo ko yalgula mun ba wani yalsha ko ya ko la to mpun wodin yan nan sham ne shirkar ba Allah ka bizun nan sarkan lala nirma sin sila sarka bi azaba de mirma nyala kar kulku dawo panya kama ndem pasha ma hope la kare ko ko la yan nan sha wa ari nya mama mamnne nirmun bora pa aniza biaka won posha wama bon sin so pa da sarka bi azaba de mirpa monen ba nyama won zam scenario man son le sham ko yalwula قال هي راودتني عن نفسي wan yal shamma ne mana annabi yusuf ko tofo ko yal annabi yusuf yale hiya rawadatni an nafsi mun le zawo man kenni kan mi yurlem pune mun keranni kaman man kam man banan lala bisa hakar nan wula وشهد شاهد من أهلها to an yanzu mana wannan nan da sham wa shahida shahidun min ahliha won lala zulaiha panwo wonde rebo pune ka so di shahara neren nan ma ka bi fasara ni zan la yala da bayi rai shel yer men kama sa shel na ma ne kanati zandun wal ma ko kon kon kena wo men o pambal do ma pune shaban da je ka bu yino nyala mun zulaiha dan pune
omi nyala hakimun bangdin yo so kangun yel ye toale din yan solve yalama karwa shel yel ayi kalala nyala din nang me Zulaiha ma sister soviet yilma ko bibian biliami yo kabso ko doya ngihra bilian yo kirata dinyo lala biliama on doya ma annabi yusuf mon yalna ma way bohamiya bilian so on doya mo ko yulo kabiyal no woni bilian mo ko yan to yale besaha kan dumana wonke kama aybiya ya antakana Allahu allazi antaka kull shay kan ko yaliya to ale la labjili amma ya to ashar wan yalma wula ko yale كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين kala labjili amma yaliya ma miya yini in kana kamisuhu qad min qubl dinan me ko oli gama ko won ya liga shalma annabi yusuf mun jemo yulmiya won liga yichela oto ne polo fasadakat zulaiha yalmale wa huwa min alkazibin annabi yusuf min dala shirnam puno wa mashir dil yaman yalma kele kamza ka yula annabi yusuf liga mo di chela to ne polo pama yalmale annabi yusuf bi shirnam pune kayal wula yaha إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين amma ile nan ko sitrama wali gama yice la nyanga fakazabat fama wa majire wa huwa min as-sadiqin annabi yusuf mi obe yalmale nan pune to marisama so kam za yan yulla la hajibango karnan wula فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم dasa haka na ma nan gumiyatu an ko malga yul annabi yusufu da matam shal bil amani yarma nina za palan min yuni la bil amma ka wumdo won yalma din yal nage nere yulma yusufu nya wali gama yice la tone to pa ma yal male annabi yusufu majir dime yinno me karce la nyanga pa ma majir annabi yusufu mal yal male de sahabo yalna kanama malga palan yuni la wonina npa yuna annabi yusufu yalmale won yula annabi yusuf liga ce la nyanga so de women paama carte no bago nyanga polo so rezo de women paama majire so falamma ra'a kamisahu qudda min duburin sashal na ma nan yula annabi yusuf kanya kama waliga ma ce la de nyanga de saha ko malga yul paama ya hakaya kala kana ma yale innahu min kaydikunna rembo ye plan bierma punan bala pa ma ko yalmo oy ye plan bierma pun shalam bala kana yal inna kayda kunna azim domin pa baba bana bu makirci bu plans de barpam non ne ma gafaran manima koy pa plan barpam de cheme kan tege ni yel ki samo kanangar kan le suro man ma dem so kam ni naw ne to tin shere dirana me ma sayda rahma na wannan bo rahma o be kiyama na on zomo nan bo sayda rahma na wone wazan annab rahma kullu dirana me ka bipum bil so bibla koratum gala shere to kanda jin matone kati dirfila kan yerole eti yara anya kan nyam laje bibla ko tutum lalama ita yar ka yar bibla anya ko balaran lalla ko lerma timsipam kanti ko nan le buyi ntama na makan fu kabla yar ya to akamma wula alarmo ma manla kan ya to anwo ka kpalan larmo
fiila ŋo maa din bi kura lari mamman yɛla n kura lari ŋo wula zuɣu ka a lari lala ma ka o yɛli ni ni o yɛn ti mala kisa ka n baŋ duniya ni chɛni shɛli na an mali tiŋ o zuɣu ka ma yɛlima yaa ni di daa niŋ mi ka do so daa dɔɣi bihi ka ti yɛn chi ka laɣasiba yɛliba to yi nyɛ duniya ni chɛni shɛm sokam zaa wuhuma n nyaanga o yɛn tuntun shɛli ka bihi maa zaa yɛri bi dina ŋun nyɛ bi kpɛm maa mi ka o ʒiya ka ti yɛli ni bi dundoŋ ŋo ni damdi ni yɛltɔɣa shɛŋa ŋo paɣaba n mali fitina di zuɣu ŋun ni yɛn niŋ shɛm o yɛn kpuɣila o baaba da alkawli shɛli ŋun ni yɛn kpuɣi o ba maa nyɛla o ba yi kinna ŋun yɛn yila yiŋa ka gom duniya o yɛn gilla duniya n chɛŋ ti kpuɣi paɣaba karim paɣaba daa shili karim ka o yɛn karim n ʒili na ti tari ti dabba ka darbi lee tooi naagi paɣaba ka alaafee ʒii na ka bi yɛn ni pihi shɛli n bala ko hei paɣaba dabara shee naa wuni so ŋun namba maa ko wei man mi ni karimbu daa shia maa ni zaŋli tari ti dabba ka man gba jihaadin yɛn bala duniya ni ko to niŋ hankali amma mama ni yɛli ni piigi ka a mi piigi ka lee baŋ ni soli maa di zilimi pam nyin ni pii shɛli ŋo to o shiri yisi o ba kalinsi nyaanga ko o chaŋ be duniya ni ŋun ni niŋdi shɛli zaa nyɛla ma bihi o yɛn duli o ti nyɛ paɣa kpɛm ni be shɛli polo zaa o yɛn chaŋmi ti jɛmo o ti jɛmo niŋ ka paɣa maa bɔri ni o yoo shɛli ka a nyɛ ko ayi koyi ma aba yini ni paɣa shɛm o koyi man ni lee bɔri shɛli nyɛla a kpamli da alibarika an mali kisa shɛli bee yɛltɔɣa shɛli zaŋ dalim paɣaba hiila ni nyɛ shɛm ni bi dabara ka a baŋsi mali din koyiri ma o ko ŋun yɛn o ʒini ma a nyɛ ko o ʒini ka o gba karim o n wuhiri zaaha ka o sabira ka o gba o yi paɣa ŋo sani ka o kpe o n ku lɔhira ka chɛni tiŋsi n gili ti laɣasi baŋsim din nyɛ paɣaba daa shia baŋsim pam ka ku lɔli adiiku karili yuun pishi ka o niŋ o n yuli o daa adiiku maa ni be shɛm maa ka o ti yɛli yaa o yi ni pa laɣasi shɛli ŋo ni labiri yiŋ polo yaa n le zaŋli ti dabba ka bi na zaŋli n sɔŋdi bi maŋa ka n lahi labi n ti lahi tuu shɛli na ko baa labbi yiŋ labbu na ma bihi n kuli sirigiri na ka di ti kuli guula tiŋkpaŋ yin konko ka o yɛn yaɣi ti paagi o ya ka konyuri molo o ni mi moɣu maa o mi kobilisi ni be yaɣa shɛli ka o chee ŋma kɔna shɛli ha moɣu maa ni ka nyɛri kobiligu shɛli n chɛna o be katiŋ maa ka nya bipuɣunsi ayi bibihi ka bi paɣari paɣabu ka o nyɛba ka ban na bi nyoo ka o kanna ŋun daŋ ba nyɛbu ka di waɣa o n ti kanna n ti miriti na ka bi gba nyoo ka bi pun gbaai shawara bin gbaai shawara shɛli yɛn nyɛla kamani bin yɛn niŋ shɛm n voogi o hankali kpa bi polo so o ti miriti na ka bi ri n sudi vali kirikiri ka di ri pirigi taba ka o bɔŋɔ darigi yihi o bɔŋɔ chinchini ka o bɔŋɔ gba yihi o kpee dini ka bi wuli kpalim bi zaɣama ni n vara ka o paana yinima yin ni che yin niŋdi shɛli maa kike man bi yɛn gooya yi nyɛ yin niŋdi shɛli ŋɔ n mili n bɛla katiŋ ka nyɛnya ki diri fiila ka paɣari kan ti miriti na ki leeri ban vara har ti pirigirila n bɛ yi zaɣama ni lala wɛri mo ku tooi niŋ man ŋɔ shɛli wɛn bɔri mi nin yɛliya yi nyɛ kundili shɛli ni ʒiri ŋɔ wɛn tiligila karim maa ni maa ni yi nyɛ kundili shɛli ni ʒiri ŋɔ adiiku ŋɔ shɛli kari puuni paharila paɣaba karim zaaha n laɣim li ma man mi karim tuuli ni daa deei karim shɛli tuuli wɛ yin niŋdi shɛli ŋɔ din kan daa deegi tuuli fasili awwal n bala maa darsil awwal din kan daa deegi di zuɣu shɛliya yin niŋdi shɛli ŋɔ maa ka niŋ wula n tima kom kama nyu ka gari ka ŋun nyɛ zaɣ bil maa ma bibihi nyɛba ŋun tom nyɛ zaɣ bil polo maa ka o labi ti baɣali n miri kobiliga maa ka o yin yɛba yɛba an yɛri yɛltɔɣa shɛli ŋɔ yɛli maa lan shiriba la adiiku ŋɔ ni ka di shiri yɛn nyɛla
paɣaba yɛltɔɣa n yɛn galisi shɛm ŋɔ ŋɔ naawuni zuɣu kan yɛri yɛma momin ni yɛli maa la nyɛla ka paɣa maa bipuɣimbila maa yɛli n yɛba n nya momin ni ka ʒiri nyɛli ka o zaŋ toon ŋɔ o n kuli gbaai deeli nyɛma yi nyɛrima bɛ o n deeli maa ka o niŋ ŋɔ o bahali kɔbiligi ni ka o bahali shɛm maa ŋma ŋun pumbu bɔri ni o nyɛri n bɛ dinni o n deeli ka o niŋ li ŋɔ o ka yuuni doo maa ni ka bahali ka di lu kɔbiligi maa o yɛn yɛba rimbo gbaa karinli ko ʒɛya kurum ka birim nyɛma n kuli yuuni o yawo yuun pishi ka di wahala ŋɔ ha ŋun ti yɛn deeli bahali yɔli zaaha bipuɣimbila ka nyɛ zaɣ' bilifu a ku chɛ naawuni iko so lala n nyɛli niŋmi ma gaafara n bu galindila paɣa so domin paɣa n dɔɣima n ma nima naawuni ni ti ya pini shɛlim pina shɛŋa dimbɔŋɔ maa gba laa bɛla di puuni kaman yi malila fomula nima n ma bia n ʒɛya ŋɔ magaji alhaji tanko dira niŋmi ka o bipuɣingi ti mali mushkila o mini o yidana ka alhaji be o mammaŋ duu hɔɔli ni ka wum ka bi diri fiila guli nyaanga maa ka o vɔbisi o takoro ni ka nya ka di nyɛla o bia ŋɔ mini o zo kpi ha ka bi diri bi fiila ka lara ka tiri tabi nuu ka o labi ʒini ka shinba n bu tooi biɛla bi naa bi fiila ka bipuɣimbila ŋɔ amiliya bila ŋɔ ka o kpɛna o ni ti kuli yɛn kpɛna duwɔdi n kuli kuhuri ka di ŋmani bi chɛ o la karante ka lahi tin ko kuli yuuni kurum dama din niŋɔ laa ʒiba bia so ni kuli yuuni varanda ko o takoro ni ko o lara ka tiri nuu ŋɔ ŋuni n ti kuhuri shɛm ŋɔ ka o kuli fo laa ʒiba ka o yɛn nya ka o fo ka o ku kuhuri o ka o ti yɛn nyɛma chɛlikumsim maa ka yɛlima din tahana ni wula o di tiligi o yi dana ni o mini o yi dana o yɛli ni o to o liɣiri o bi yɛn to o bɔri kaza o yɛn n kuli yɛra o mi bɔri la liɣiri ko niŋ o ti kuli yɛn yaagi o noli o turi o mi ka tiri o ba pahi ka o yɛli ti naagi ka ala ayi ko ayi dani maa doro molo bi o ya ayi yin yaa nyɛ ni ayi ka yin yaa nyɛ o ŋɔ ka yin yaa nyɛ ŋɔ to tɔɣisi maa gba ni yɛlo shɛli ka o ti tuwa maa dama yin yɛlima ni ka yin yaa nyɛ o ŋun de yi pa yin yaa to di so di ku tooi niŋ ka di ti yɛn nyɛla kamam o kuli yɛn tɔɣisiri o ko o bi yɛn yɛli o ko bo ka a yɛlo ko o yɛla o an yɛli shɛli maa zaaha ka o fo ŋun yɛ tɔɣisi maa gba ni yɛlo shɛli ka o fo ŋun a bi yɛn yɛlima yin yisima di zo ka yɛlima li ka a ʒina maa ka o yisi yi paɣa maa ti lari naam maa ka alhaji tin ku mali shɛli kpa o liiga ye ka chaŋ ti paagi o yidana maa o paagi ka o ʒi o hɔɔli ni ka o ʒini pahi o zuɣu ka bi ku pa o tabi ʒiya ka bɔn lee ku n tahi lala naa mini a paɣa sunsuuni n paɣa ŋuni zaɣala binshɛɣu bi niŋ alaafee shɛli bi niŋ ayi kam na ti yɛlima o bɔri liɣiri ka a niŋdi shɛm ka a tura ka niŋ wula n kanna o yisi ka bolo amiliya ka o kpɛna o ni kuli kpɛna o nyɛla baaba ni ʒiya ka o su ŋooi dama o baŋdi alaamu bulooyiya di saha o ni ʒini ka o yi dan boho zaɣala n ʒimi ka a baaba kpɛna n ti bɔhari ma bɔhasi shɛli o bɔhari ma n bu baŋli mina wɛn ka ti piligi zabili wɛn ka zabili piligi mina sunsuuni wɛ ti zabili ka ti sunsuuni wɛ n bu tiri a liɣiri a tiri ma wɛ ko naan yɛli ko maligi yɛri paɣa ŋɔ ba alaaji ni wɛ nyɛma n yurilim ni bia ŋɔ paami ya kan chɛri Naawuni taali ni
domin yan tiba lagre yan tola double kan ai jit ai ya bol kam zanin ya cincin na titiba amma wuna double kan tiro kawo wula zo kare yan kana lala wumi na jin yal no bor shel kan butu desa ka buza fonje ya ko ban ne kama wo baba so yisiya o nan yal mbaba yal male zable kam men yidan wo yurma o mi yal male o pando ma malal lore bukata to ni mal lore bukata ma o mi puntima wontima ma kan zor ninti yolo no pahama kare samo so kan mi nya kama yi kan ta majira sanayen timami to ne kana tin majir mo ma kan yi mitla zihir ma harin ti pasha ma wula ka yan to nan bla min yan yalja din ta le kan fo ma o yal to next time at bor shara yalla yitana wo mala wanta amma ka kanan ti yal shamo karidin nan kan bi se dwalna wula kat yang boble kyanma so kan ko karam na ma nan magi dinde yin nan ka nya yel yidana ka bu pungu min o yidan timbal ya to ko tikana ti yala woti yalti na giza ka yolo ya ka mi yala yidan ma wula ka yolo ko ti yal shamma ayan yemi ko fu mbu yolo shele ka yin yanyu be yipun zabrame be timino zabrame amal an yolo shele ko lapsa ka pila munnin lapsi shel ngona ti yarte to annin lalama ka diya to ama anya kar male amma shamnin de la mistake nan me ma gafara anya bi ma ito kul kana oy to goro pawon kana jinma able an labe to anya atin nan lalama shi ma kayan gurin ma domin goma nirna jin ya pa nuwa amaliya kar yan yala pa wonjo mi ya nula amaliya dina jinna wannan pa amaliya wo borome kawla kare tiyan kana lela ma ki kubam pama nan le yeto ashale wa illa dobiyan nan lela ma so kan kokaram kama irin lela yikana ma pama find out bromen inna kaida kunna lalaka na wuya ne inna kaida kunna azim bu makirci ne bu formula ne plan ne azimun de galsiya ka barpam na wumman man te bolle azimun o so pa wuna nin careful di nan lalama ka bon songsim na won san kana won fa ba hay kayati wula disa na ma ne din yalti pa lalama na ma ni yelo pa ni lalama min kaide kunna ya makarci ne plan punan balama domin in hakikatan kai da kunna azim ya plan da barfam din to birim do kayal wula yaha يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك lalan yale ko malgai ko yala wa pa'ala na ga zulaiha na ma ni zulaiha na ga ko malgai yula annabi yusuf kayal yusuf arid an haza van lillahi dike karayi domin mawdongo ashlin yan yungo munin yana ngbabten ban mun ma kabut la bal wo yiti yisamban no pa tum shamwo na ma bu devi mun mi yanke kariyan yima dinni to yi irin lalabi bu tikta annabi yusufun mal swal no ke kariyi ko yolo yusuf we yusufu arid an haza van lillahi yindi yala ne anye do ko yolo lala kana ngalga yolo pa ka yolo mi wula واستغفري لذنبك ami bom gafara adumasan zunub si shala antumo bom gafara de zo anye do wo bom gafara ne zunub si shala wantumo kayal wula إنك كنت من الخاطئين domin hakikatan nyingo abe bammal khata pune bannan mistake pune annan shamma abelga kake den simse so ko to lala advice ma kabna zanna man bomi timalagban mbang sirmane sahma den namma lala zo tafsir ma den nizan lake katle yulenya
زومي تمل أنفان الشلزان دلم سورة الياس يوسف وماما ما به تنقل به سورة يوسف بوني أبور نانيا نسرا بن شاكم أبي هجبونا ما بيا كاريا نيلا دبلغو نيلا كأبور نا داكل شوف زلينغا كاركين جدي بيبي هجبوني توما كون كبور توما بن شاكم كأبور نامل نسرا دبونا ما بيا آيان زانلا سورة يوسف إنيالي ما به ولا كان نندلي آيان كارن لا سورة يوسف أما على كارن دنا أنت باقي لغل كام كان النبي يوسف يلبوله يوسف يقول بول لغل كام أولا بول يلما ناقي كارن سورة النصر إذا جاء النصر الله سورة النصر كارن لغل كام كارن أنت باقي يوسف سورة يوسف ويلبول لرفون القرآن الزا النبي يوسف يلبول لا بيشنا يوبوين سورة يوسف بوني مي بيشنا نو هو يله كاربولو يله سورة يوسف بوني بيشنا نو ما بيا أتى كارم تباغ لغل كم كو يلبيانه أبول يلما كارم سورة النصر مبارزو ما كم بورني يلا أتى نغلا هارن تي سورة ما ناقل دين يلا دبلغو كما بور لا دا كداما ما كارنله دمي يلا سون كنا سن يلا نا سون مو كون كوتو كارنله تو بن شاكام يا نغلا ديرتو كا كارنله نو لا نياما ديام بالمي دمي يلا تما كان نربورا انغل de bor tuma kara migo ka ko bunyara o karam la ma be ka karanto wanyala wonni nya tumama kantiri Allah bale masuruma aya yala ala kobga ne pin yene yo di nyala din nang me ka nang to from day one de kulbama so kam no zutarga wo zuson targa amma de ko to ko ti ya dabsa ya ko ga ne pin yene de muna de ko tomi so nguna karan le din dalen ne bi o yen yalan so ngun zote kul nyala du kume harti kuge o lugla kam nyala chaji ko nyala sarati lugla kam to de ku to cross din de yikul yan dargo zaza kobga ne pini yene to de nguna den zo nan bo bazan le to o bukata nyala din yam page ami yan karan le yim ka kul yan karan wo de bala ko yan ba men di kul karan da ni ayi akul karan le yim result ma natija ma nyala garanti nyala de nyala nawo rahmafun zom nawo ni musulmi aku bang ne kaman nawo ne wo yuti pam kazan qur'ani titi ka suratul yusuf biyarani kata umirin gona ka bi wahala ne kai marin bo zwalin sin balama kam musulmiyan bala kamal qur'ani karna hande tilala mu na wone woce ka qur'ani ya zizashi ti haga fu ka tizahabu ka tamana allahumma bihaqi fatima bihaqi fatima bihaqi fatima bihaqi fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirrul mustawda fiha أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون اللهم لا تفرق بيننا وبين رسولك ومصطفاك محمد وآل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يلمن ما بيا كشر ما بيا كنا بيجاغو نويل شالي anab tuntale kawula kati dana muhammadu da ta o tuntale ngo ada punye sini ngo selmen selene larbu genjale kumpongo dagbanlene amama wumma mulema ya pumpon yelmenu hu bal nya juma yelma muhammadu na wuntumu ngunun tu lala yiko na wunin tam muhammadna no tunye nan bozubu donti Komia elwan shanga anab ni zang zalembo Diriaki lir paba Lir ya bebe Ben nin kurgu Tumiela nin bosha bantuya Ben karya yi Ani nyele ben kware kaset sutu akam ne da Anab tuntale Songo musulense